Kanya mo so keriye tini mo menyere. Ane oda kame abiri areraga. Ere ateri ne java ke igoro. Yo voliria kaini moro anyo kwareko. Kanya mo so keriye tini mo menyere. Ane oda kame abiri areraga. Ere ateri ne java ke igoro. Ohikane designi aida re angoma. Maheni ne bazani ere hanane tionamo. Nakora makarari musa medaga kugaruro da makiwa gai ameririo ne de matikane sirio go aria matentire makuire giri komi nainya ohigane designi aida ria koma aeni ne basani ere hanane tionamo no ke utie mothe mathi iga kuhanania mwathani na mauthi nona wahonoka ukariho maita igana ucoke wongererwo muoyo ri utagathira uhingane designi ya ithaga ria koma aeni ni baconi iri hananitio namo Mr. P, wena wangari wite tuohonoke utige mothe mathi tiga kuhanania mwathani na mauthi ona wahonoka ukarihwo maita igana ucoke wongererwo muoyo ri utagathira uhingane designi ya ithaga ria ngoma maheni ni baconi iri hananitio namo Mosendo Evia kamsoga itoka digital Agetheria Kioko na Wajeni Brothers Wakorwo munyo tiga gwitigira igerio Igiori bari foterio cio akwa ngoma Tiga kuhanania mikuyu na migumo Mathani aramura ndarenda icio itukanio Ihingane designi ya ithaga ria ngoma Aeni ni baconi iri hananitio namo On the producer, Mr. P. Respect, bro. Sound engineer. Everyone digital. Bro, munyo tiga gwitigira igerio. Ikiori bari foterio cio akwa ngoma. Tiga kuhanania mikuyu na migumo. Mwathani arakwira ndarenda icio itukanio uhingane designi ya ithaga ria ngoma maheni ni baconi iri hananitio namo Waboicio koiruke Kwenye mji wa uzima akulugudha nitazame Kwenye mji wa uzima akulugudha nitazame Kwenye mji wa uzima akulugudha nitazame Baba nihurumie nifike kwa mawema Kwenye mji wa uzima akulugudha nitazame Kwenye mji wa uzima akulugudha nitazame Mathomete ũhoro waku maitho make onera ngumo yaku matũ namo makaigua mawĩko maku Ngai ndakũgoca ndarora irĩma-inĩ ndakũgoca ndona maitho werũ-inĩ ngakũgoca ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ndakũgoca Santa sana. Thank you Paulo, thank you Kabwana, thank you Kioko, Santa Musende.